Lawan sudah mati, jadi main jangan main. Tidak, mau di meninggal main. Riki Ringkayangan Naga Sari. Titiang Briki Boyoja ngaku tekian dewek wikan boya titiang ngaku tekian dewek iri. Titiang Briki wantah nagingin minekadi uleman perjuru dwe riantukan sugra titiang pewayangan di betara-betari melingit sadiriki jagi napak patiwi ring rahina mangkin. Minuman titiang senodiang serang sami sampun nguyukanin minekadi lelintihan sastra pengliakan, minekadi sastra pecelonangan. Pangten titiang nasin segara, titiang ten medarmo wacana, titiang keulemin wantah jagi ngunang juru undang rikiring jagat kuduh saya nubur. Minuman titiang waro kuangen titiang Gusti titiang ratu titiang sareng sami sane wenten riki utawi wenten ring jero sane ngawikanin sastra pengliakan mengli pengliakan keturunan kadi rasa pengliakan penugrahan di yang betari yen sampun singsal pemargi didani yen sampun nirdon perjalanan didani titiang purun ngunang liak dikiring sayang kubur. Tepuk tangan untuk liak-liak semuanya. Minapa titiang raraman titiang dikiring jagat kuduh sakti kuning ngeliat ririh ken sastra pengliakan yen sampun nyakitin anak belik yang purun yen ngeliat sampun angin didegani metulung ampuro titiang dan purun niki damu ratu sugro titiang jero mangku titiang ringkayangan dalam jero mangku titiang ringkayangan Majapahit yang dan dalam jero mangku titiang seniwinter riki ringkayangan Nagasari silih sinungil mikirin ring kiri titiang jero mangku ngarangin ayah dados sodawa dengan kenen darer iki ring sisi kanan titiang benten pemuda duwening ngatuan ayah niki boyo ajang kontestasi niki boyo ajang maju-maju niki watah tatakan dasar bakti titiang hidup betara sane niki ring kayangan Nagasari. Minapan nampot semedon di tiang kirim kuduh liak ni wenten yang penestanan liak wenten yang jagat pandai terkadang dau jurang liu sakti pun bisa nang liak di jagat bongkase di tiang malih bos budal kekubun di tiang lewat bongkase enten kayun riki di rame-rame dados malih bos di koreng bongkase
Semedon di tiang guwidangan ring jagat adat dikiring sayang. Nemangken pindonin wadang-wadangan di tiang dikiring jagat kudu. Mai lihat. Hindan dados jurunang yang di tiang iwang matur, iwang di tiang laksana. Di tiang kapuk saking jagat tabanan lungsur dan kampuro pinakas kuasa dengan di tiang sinap di tiang handuk para mesanti. Om santi om susumong. Tiang matiang ring sekap belakangnya terusan datang orang dua ini mangdo wadang-wadang roh jagi umargi kesetel susumong.